Para este primeiro faladoiro, que vai ser sobre o momento actual da IA, como chegamos hasta aquí e cara onde estamos encamiñados, pois teño o placer de presentarvos a Verónica Bolón e Alba Meijide. Verónica Bolón é enxeñeira informática, é profesora na Universidade da Coruña, investigadora en inteligencia artificial, foi premio Ada Byron do Colexio de Enxeños en Informática no ano 2023 e vai nos a facer unha presentación na que nos vai contar un pouco o contexto do desenvolvemento da IA, o momento actual no que está e desafíos presentes e futuros. Depois, a continuación, Alba Meijide, que é enxeñeira en inteligencia artificial e que é un talento emerxente neste ámbito Made in Galicia, pois vai nos falar tamén sobre, continuando a presentación de Verónica, vai nos a falar sobre mitos e realidades da inteligencia artificial a día de hoxe, e, bueno, aplicacións e usos da IA en ámbitos nos que ela máis ou menos é coñecedora. Entonces, despois veremos un pouco, bueno, faremos un pequeno faladoiro no que lle farei unha serie de preguntas e tamén, por suposto, toda a audiencia, todas as preguntas que querades facer ou que querades transmitirnos, pois tamén na parte final do faladoiro, pois atacaremos esa parte, vale? Entonces, sin máis, deixo-vos con Verónica Bolón para que empece con esa parte. Moitas gracias pola presentación, moitas gracias polo convite a estar hoxe aquí nunha xornada multidisciplinar, como non pode ser de outra maneira. O sea, a inteligencia artificial é unha disciplina que está moi de moda últimamente, pero é fundamental que recoñezamos que necesitamos da colaboración con outras disciplinas, porque senón sería imposible. Como dixo Roberto, vou facer un pequeno camiño, vamos facer xuntos un pequeno camiño sobre a historia da inteligencia artificial para que entendamos o momento no que estamos e moi brevemente explicar os grandes avances de hoxe en día e algúns dos desafíos moi por encima, porque despois Alba vai falar un pouco máis sobre eso, non? Eu quería empezar con esta frase de Arthur Clarke que di que calquera tecnoloxía o suficientemente avanzada é indistinguible da maxia, non? Isto pasou con moitas tecnoloxías, o sea, todos podemos facer a reflexión de como sería a primeira vez que alguén puido chamar por teléfono ou facer unha videochamada a alguén que está no outro lado do Atlántico, non? Eso parecía maxia, que os avións voen, por moito que me suba a eles, sígueme parecendo maxia. E agora estamos en un momento no que a inteligencia artificial tamén consigue cousas que nos poden parecer maxia, pero temos que recordar que isto non é maxia, senón que é ciencia. E a ciencia non é algo que, como a maxia, faz así e xa está, senón que require de moitos anos de esforzo, de moitas cousas que se proban, algunhas funcionan e outras non, e hai que seguir traballando nelas. E por iso, parte da miña exposición de hoxe vai ser sobre a historia da inteligencia artificial, para que entendamos que, aínda que está de moda agora, non é nada novo. Pero antes da historia necesitamos definir, non? Que é isto da inteligencia artificial? Pois non é fácil dar unha definición, pero vou mir a definición da RAE e ao final temos que quedarnos con que é unha disciplina científica. Insisto moito nesto, pero é ciencia, non? Temos que ter esta visión amplia da ciencia. A ciencia non é só esa imaxe que temos dun laboratorio con probetas, etc., senón que se pode e se fai moita ciencia con ordenadores. E ocúpase de crear programas informáticos que intenten imitar un pouco como razoamos ou aprendemos as persoas. E agora sí vamos facer un pequeno repaso sobre a historia da inteligencia artificial. Xa en 1950, cando ainda nin se definira a disciplina, o matemático británico Alan Turing propón o test de Turing. Porque, ainda que non existía a inteligencia artificial, xa se empezaba a falar de se as máquinas poderían pensar. Entón, preguntábanse, e como vamos saber se esas máquinas son intelixentes, non? Entón, o test de Turing decíanos que se eu estou en unha sala con un ordenador e ali hai outra sala e comunícome con quen este aí con outro ordenador, eu non sei dicir, despois de interactuar, se nesa sala hai unha persona ou un ordenador, pois se era un ordenador vaise considerar intelixente. E foi en 1956 onde oficialmente nace a disciplina, por iso vos digo que non é nada destes días, é que xa ten moito máis de medio século de vida, non?
Entón, no verán de 1956, reuníronse varios investigadores que estaban traballando sobre áreas comuns, a teoría de autómatas, redes neuronais, etc., sobre todo para intentar contestar á pregunta de se sería posible construir máquinas intelixentes. Aí acuñouse o termo inteligencia artificial e empezouse a investigar en esta disciplina. Entón, un dos fitos da disciplina foi cando en 1957, só un ano despois, Frank Rosenblatt deseña a primeira rede neuronal para ordenadores, que se chama o perceptrón. O perceptrón intenta imitar un pouco as conexións que se fan no cerebro, e, bueno, na súa simpleza original, pois é pouco máis que ir collendo entradas, multiplicándoas e sacando unha saída, non? Pero, aínda que o perceptrón era moi simple, é a base das redes neuronais e o deep learning que dominan hoxe os avances da inteligencia artificial. E a mí o que me parece moi interesante é esta frase que dixo o propio Rosenblatt no 58, que foi o perceptrón, é o embrión dun ordenador electrónico que espera poder camiñar, falar, ver, escribir, reproducirse e ter consciencia da súa existencia. Como vedes, moitas das cousas que decía ni siquiera as conseguimos hoxe en día, non? Ainda que se estean buscando. Pero isto para que vos fagades unha idea de algo que sempre rodeou moitísimo a historia da inteligencia artificial, e son as altas expectativas, vale? Xa desde o seu inicio houve unhas expectativas altísimas. O primeiro exemplo de chatbot xa foi en 1966, Eliza, e, bueno, aínda que obviamente non se pode comparar con ChatGPT ou os chatbots que temos hoxe en día, a min pareceme encomiable que xa no 66 foran capaces de construir un chatbot, que, a ver, que se interaccionades con ele, obviamente, é moi rudimentario, pero, a ver, fai moitísimos anos, non? E despois, un punto moi importante na historia da inteligencia artificial foi cando en 1973 encargaron a Sir James Lighthill facer un informe sobre como era o estado da inteligencia artificial, porque, bueno, había expectativas e tal, estábase gastando diñeiro. Este informe foi moi negativo, non? Díxose que ao final non se estaban resolvendo problemas de verdade, só funcionaban problemas de xoguetes, etc. Non poño aí un exemplo para que de novo vexades as altas expectativas que había, que nos 70 Martin Minsky, que é un dos fundadores da inteligencia artificial, afirmou que nun prazo de 3 a 8 anos podería desenvolverse unha máquina coa inteligencia xeral dun ser humano medio. Estamos no 2025 e por ahora, que sepamos, aínda non se conseguiu. Así que facedevos unha idea das expectativas altísimas que había. A raíz deste informe, cortouse a financiación na investigación en inteligencia artificial no Reino Unido, isto tivo un efecto rebote en Europa, en Estados Unidos na axencia DARPA, etc. Entón, pasamos ao que se chama o primeiro inverno da inteligencia artificial. Durante estes anos, como vos decía, pois, apenas había financiación e simplemente quedaban algúns avances que se facían en universidades. Pero despois do inverno sempre ven a primavera, entón volviu a que se coñece como segunda, a outra era a primeira, non o mencionei antes, non? Pero despois da reunión de Dartmouth foi a primeira primavera e aquí volve a segunda primavera. Neste caso estaba moi baseada nun tipo de sistemas de inteligencia artificial que se chaman sistemas expertos, onde basicamente se intenta extraer o coñecemento de expertos humanos, pois, por exemplo, a través de regras, se codifican no sistema, e, sobre todo, tivo algúns casos de éxito bastante famosos en sistemas orientados á saúde, non? De apoio en medicina. Pero volviu outra vez o segundo inverno. Pois de novo había unhas expectativas moi altas que non se cumplían. De feito, decíase que había unha maldición coa IA, non? Que se era capaz de resolver un problema considerábase que era demasiado doado e cando non podía era un sinal de que non estaba á altura. Houve algúns problemas adicionais, como necesitaba un software moi especializado, era moi difícil a veces extraer o coñecemento humano dos expertos, era máis difícil aínda codificalo, entón volvemos ao segundo inverno. E xa así que aí, despois deste inverno, empeza a florecer fundamentalmente a inteligencia artificial. Empezamos a ver a maxia da inteligencia artificial. E seguro que coñecedes este gran fito de cando Deep Blue, a máquina de IBM, foi capaz de vencer o campeón do mundo de xadrez despois de varios intentos fallidos.
E ademais de por espectacular, pois tamén foi moi relevante, porque en ese informe Lighthill que vos dixen antes, pois unha das cousas que se decía era que isto da IA estaba moi ben, pero nunca ia ser capaz de superar a un aficionado medio en xogos complexos como podería ser o xadrez. E non só lle ganou a un aficionado medio, senón que lle gañou ao campeón do mundo. Outro momento bastante popular foi no 2011, cando outro supercomputador de IBM, neste caso Watson, foi capaz de gañar a 2 campións do mundo de Jeopardy, que é un concurso como saber e ganar ou algo así de preguntas de Estados Unidos. Outro momento moi importante no desenvolvemento da inteligencia artificial foi cando en 2012 aparece Google Brain, que é unha rede neuronal capaz de descubrir e categorizar obxectos. Hoxe en día isto parecenos o máis normal do mundo, pero até ese momento aí había unha gran dificultade. Comentábase moito a analoxía ou esta paradoxa que se dá que a IA era capaz de facer cosas supercomplexas como gañar o axedrez, pero non sabía facer algo que fai un neno de 2 anos, que é recoñecer a diferencia entre un gato e un can. E costaba moitísimo esta parte de descubrir, categorizar obxectos. En 2012 pois superouse tamén ese obstáculo. Despois a min gustame moito este fito que pasou no 2016, que a IA foi capaz de vencer a un xogador profesional do xogo chinés Go, que é un xogo sustancialmente máis complexo que o xadrez. Entón, houve varias aproximacións aí para conseguilo. As primeiras, era un sistema que aprendía AlphaGo, se chamaba, aprendía a partir de partidas humanas. E, foi capaz, despois de un tempo aprendendo, de gañarlle os campións. Pero despois presentaron máis adiante unha versión que se chamaba AlphaZero, que con un enfoque de aprendizaxe por reforzo, que reforzas cando fai ben e penalizas cando fai mal, pero en este caso, en vez de aprender de partidas humanas, simplemente lle deron as reglas do xogo e lle deixaron aprender. E ademais de ser capaz de gañar as versións anteriores, descubriron que inventaba xogadas que nunca antes se viran. Ao partir de algo que non era o coñecemento humano, foi capaz de ir máis alá e inventar novas xogadas. E a min isto pareceme como un signo, entre comillas, non o tomemos literal, pero como de creatividade da inteligencia artificial. E, por suposto, non podo deixar de mencionar cando a finais de 2022 todo isto se revolucionou e apareceu ChatGPT. Eu non vou mentir, sei que como a min lle pasou moita xente, pero a min se me dixeran uns meses antes que isto ia pasar, diría que non, que iso era imposible. Recordo a primeira vez que probei ChatGPT e dixen isto sí que pasa o test de Turing, volvendo ahora ao inicio deste timeline. É seguro que todos coñecedes a ChatGPT, vou falar un poquinho máis de él, pero tampouco é o tema principal desta pequena presentación, senón que quería que tiverades un pouco unha idea de cousas como que o perceptrón, que é a base do deep learning, que hoxe en día funciona tan ben, xa naceu en 1957 e que isto foi unha carreira de fondo e non un sprint dos últimos anos. Entón estaredes pensando, pois me estás dicindo que isto leva máis de medio século, porque é agora cando temos estes resultados tan impresionantes. Pois é unha mezcla de varios factores. Había moitas ideas, moitos desenvolvementos que se quedaban en teóricos, porque non había ordenadores tan potentes para facer os cálculos que se necesitaban, e tamén que esa subdisciplina da inteligencia artificial que se chama aprendizaxe automática aprende gracias a ter moitos datos. Pois volvendo á analoxía de antes de distinguir un can e un gato, o que necesitábamos era un montón de exemplos de can e un montón de exemplos de gato para poder distinguir. Isto empezamos a conseguilo cando apareceu o fenómeno Big Data. Ahora somos capaces de recolectar, de procesar un montón de información e temos ordenadores potentes para analizalo. E tamén hai un factor que aí non puxen, pero tamén é importante, que hoxe en día hai moita financiación para investigar e desenvolver inteligencia artificial. Entón, que pasou? Pois pasou a explosión da inteligencia artificial, deixou de ser algo que estaba nos laboratorios de investigación a colarse nas nosas vidas.
e a inteligencia artificial chegou ás nosas casas para axudarnos. Xa fai máis de 20 anos que se colou nas nosas casas Roomba, a aspiradora inteligente, que ten algo de inteligencia artificial, e temos outros exemplos como o autopilot de Tesla, ou ainda lín outro día que agora Waymo, esa especie de taxi autónomo que creo que é de Google, pois xa completou non sei cantos millóns de kilómetros e agora a conclusión é que teñen menos accidentes que os conductores humanos, non? Entón, bueno, non me vou meter aí tampouco en esa polémica, pero que sepades que estes son os datos, non? Hai algo que nos define, non, como persoas, non me salía a palabra, pero que é a capacidade de mentir, non? As persoas sabemos mentir e facémolo con intención. Entón, durante moito tempo, preguntábamos, a ver, vai poder a IA replicar estas habilidades ou características tan humanas? Poñevos un exemplo, e foi, creo que en 2016 ou 2017, crearon un sistema que se chamaba Libratus para xogar ao póker. Entón, os creadores en ningún momento lle dixeron que para xogar ao póker había que irse de farol, non? E que mentir, senón que foi un enfoque de aprendizaxe por reforzo, como vos contaba co xogo Go, e coas regras do xogo, este sistema foi capaz de darse conta de que para gañar o póker había que mentir de vez en cando, non? E, bueno, foi un sistema que foi capaz de gañar a campeóns do mundo de póker. Outra das nosas características é a creatividade. Co boom da inteligencia artificial xenerativa, empezamos a ver tamén como a IA podía parecer creativa, non? E crear estas imaxes, non só replicar cousas que xa existen, senón podemos pedirlle unha xirafa na lúa ou o que queiramos, non? Aquí, obviamente, hai moita polémica, porque, bueno, xa non só por respetar os dereitos dos creadores, pero claro, tamén se di, non, a IA non crea, a IA copia, non? Porque ao final aprendeu de un montón de exemplos e daí saca cousas, mezcla e tal. Claro, tamén hai quen di que é un pouco que facemos as persoas ao longo da nosa vida, recibimos un montón de estímulos e vamos mezclando nas nosas cabezas e a partir de aí creamos. Como digo, non me vou meter en este xardín, simplemente que estes foron os primeiros pasos, non, hacia unha IA máis creativa. E, bueno, a última gran revolución, que estaba xa un pouco relacionada ca anterior, pero, bueno, son os grandes modelos de linguaxe, que, como dixen antes, é que foron un antes e un despois, todo o que podemos facer agora con estas ferramentas. E, bueno, un pouco por comentar certas habilidades que foron adquirindo, non? Porque ao principio saiu ChatGPT, o único que podíamos facer era conversar, non? Era un chatbot texto a texto e facía moi ben, pero rapidamente, en tan pouco tempo, vimos un montón de evolucións, non? Como a multimodalidade. Uns meses despois de sacar ChatGPT 3, xa apareceu esta versión na que non tiña todo por que ser textos, senón que ti podías, bueno, isto foi a imaxe o exemplo que usaron na demo, pero facían un boceto de unha web en unha libreta, sacabanlle unha foto, mandabanlle a foto a ChatGPT, dicían, ahora quero que me programes unha web que teña este aspecto, e era capaz, e, bueno, abriunos a porta a outro tipo de actividades ou cosas que lle podíamos pedir, como sacar unha foto dos ingredientes que temos na nevera e dicirlle con isto dame unha receita, non? E agora nos últimos días, semanas, estamos tamén vendo esa integración en ChatGPT e outros modelos de multimodalidade total, que xa xeneran as imaxes directamente desde o prompt. Bueno, a fiebre esta que hai agora que as imaxes de estilo Ghibli e de todo que estamos vendo, non? Xa cada vez está todo máis integrado, non necesitamos diferentes ferramentas, senón que a mesma ferramenta tanto sirve para texto como para audio, como para imaxes, non? Cada vez está todo máis integrado. E tamén vimos nos últimos meses a chegada dos modelos de IA con razonamento. Este tipo de modelos, en vez de dar directamente unha resposta rápida, utilizan un pouco de tempo de computación para pensarse un pouco a resposta. E, bueno, non sei se o probastes, pero, bueno, funcionan bastante ben e a veces é moi interesante ver esa cadea de razonamento que fan, non, para darche a resposta. Bueno, aquí tamén
Foi moi famoso cando saiu DeepSeek, que é a alternativa china, que ademais usa supostamente menos recursos. Entón, bueno, eu non vou falar hoxe deso, pero unha das miñas liñas de investigación é a inteligencia artificial verde, que promova un menor uso dos recursos. Entón, pareceme moi interesante que xa teñamos estas alternativas, non? Que ao final se consumen menos, tamén contaminan menos. Falábamos ao principio desta presentación do test de Turing, pero claro, agora estamos constantemente vendo outros benchmark, outras probas que lle teñen que poñer aos modelos a ver cal funciona mellor, non? Como nas gráficas que víamos aquí, que son problemas que lle poñen para simular problemas complexos que teñamos que, o sea, que os humanos máis ou menos saibamos resolver, pois hai que ser vos en matemáticas, en lógica, todo tipo de exames. E a mí pareceme curioso que hai este test que se chama ARC-AGI, basicamente consiste en que lle poñen aos chatbots unhas tarefas que para as persoas son como, non vou dicir hai triviais, pero que se dedicas un poquinho de tempo o entendes. Por exemplo, na que se ve a miña dereita, pois hai que ver hacia onde se teñen que mover as figuras, non? É un pouco como de xeometría e tal, non? A maioría destes chatbots fano fatal. Entón, poñenos a prova con estes tests, ainda que para min tampouco significa gran cousa, non? Porque saben facer outras cousas e tal, pero para que vexades que igual son boísimos en xerar texto e non son capaces de sacar o razoamento que hai aquí, non? Ainda estamos un poquinho lonxe desa inteligencia artificial xeral que se persigue. E tamén, fai uns meses, apareceu a chegada dos axentes, que din que vai ser un hito moi importante, non? Entón, poñénnos en ChatGPT, a empresa OpenAI Operator, que é un axente que o que podes facer é mandarlle unha foto da lista da compra e dicir, ahora entra aí na web que, non sei, do Mercadona ou donde compres e faime a compra, non? Isto obviamente é bastante prometedor porque sería ademais unha tarefa que faga sin consumirche tempo a ti, en plan delego en este axente que faga esta tarefa por mí, pero por ahora ainda está un pouco en pañales, porque claro, para pagar necesita que ti lle confirme, xa sabedes que hai webs que teñen captchas e cousas para evitar que un sistema automatizado o faga. Que pasa se engañamos a estes sistemas con páxinas web que son falsas? Que pasa se non hai o leite da marca que ti queres? O sea, hai moito traballo aquí ainda que facer, pero pode ser a seguinte gran revolución, porque estes axentes vanse poder utilizar para un montón de tarefas específicas. E nada, xa para rematar, brevemente quería falar dos desafíos, non? Porque, aínda que se fala moito de a ver se conseguimos a inteligencia artificial xeral, tal, eu creo que iso está ben e non sei cando vai chegar, pero hai uns desafíos que todavía non están solucionados e me parecen moi importantes e sobre todo fago un chamamento aquí ao xornalismo. Deberíamos centrarnos máis en estes desafíos que temos hoxe en día, necesitamos solucionar e son importantes, e menos en eses a veces problemas apocalípticos de se van vir robots a acabar coa humanidade, non? E aquí quería distinguir un pouco entre pasado e presente, e cando digo pasado digo antes de ChatGPT, pero isto non quer dicir que estean xa solucionados, non? Pero antes da aparición dos chatbots e grandes modelos de linguaxe, pois había así como tres grandes desafíos para conseguir unha inteligencia artificial confiable. Un deles é o problema dos nesgos e da discriminación. Desto eu podería estar falando unha hora sobre isto, pero ao final os modelos de inteligencia artificial aprenden sobre datos, os datos heredan os nesgos que temos as persoas e por eso a veces vemos casos de discriminación, pero isto non se pode permitir porque hai sistemas que afectan, que toman decisións sobre as persoas e necesitamos que non discriminen. Tamén, por suposto, necesitamos garantizar un respecto pola privacidade dos datos e da nosa información e tamén necesitamos que estes sistemas sexan transparentes, porque o Deep Learning, que é a disciplina que está conseguindo os mellores resultados, ten a particularidade de que non é transparente, non sabemos como toma as decisións. Entón, isto pode ser problemático a moitos niveles. E desde a aparición dos chatbots e dos grandes modelos de linguaxe apareceron novos desafíos que tamén temos que solucionar.
pois pode haber chatbots que sexan manipuladores, por exemplo, con colectivos vulnerables, etc. E temos que controlar eses problemas. Por suposto, hai moito medo a unha perda de empregos, parece inevitable que haxa unha transformación do mercado laboral. Eu non sei se tanto en que desaparezan algunhas profesións, pero o que eu creo que vai pasar é que vai haber unha gran diferencia entre profesionais que sepan utilizar correctamente estas ferramentas, que ao final son unha axuda, e os profesionais que non se actualicen e non as usen no seu día a día. Por suposto, e aquí en xornalismo isto está relacionado, non é un problema super grave a desinformación que estamos vivindo. Agora pode xerar vídeos, fotos, de todo, que é certo que non. Por encima parece que cada vez se vai menos as fontes, que é o que deberíamos facer. Incluso, sabedes que ahora hai formas de buscar con ChatGPT, etcétera, que che pode decir de onde saca a información. Realmente teria así unha forma de verificar. Pero hai estudios que din que ninguén pincha. Realmente podería ChatGPT estar aí inventando o que queira, non? E fiámonos. E, o que vos comentaba así un pouco antes de pasada, hai un gran problema aquí de sostenibilidade. Estes sistemas consumen moita enerxía, requiren moita auga para enfriar os centros de datos. E, é un problema que temos tamén que abordar como sociedade, porque o medio ambiente tamén é un ben de todos, e non pode ser que porque grandes empresas teñan os cartos para pagar a factura da luz todo sirva, porque ao final tamén contaminan, e o medio ambiente é de todos. Eu deixo aquí o das preguntas, supoño que cando acabe Alba, e agora pasolle a palabra a Alba para que ela complemente a miña presentación falando de mitos de mitos, non? Sí, e realidades. E realidades. Cambiamos. Cambiamos, sí. Un aplauso. Para non pasarme de hora. Hola a todos. Un segundito que voy a cambiar la presentación. Aquí. Vale, ahí estamos. Genial, pues antes de nada quería agradecer por supuesto a la organización del evento, al Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia, al Colegio de Ingeniería Informática y por supuesto a la Universidad de Santiago y a esta facultad por acogernos hoy y a vosotros que estáis aquí un lunes a las 9:55 de la mañana y eso se agradece. Entonces voy a ser breve para que luego podamos sacarle más partido al faladoiro. Quería hacer una presentación muy breve sobre a lo que yo me dedico para que entendáis un poco desde dónde vienen mis opiniones o mis perspectivas. Yo tengo una formación más técnica, yo soy ingeniera en inteligencia artificial, tanto la carrera como el máster, y ahora trabajo como freelance, autónoma, la palabra que más os guste, pero sí que es verdad que trabajo mucho en la industria del audiovisual, que es una industria también cultural y es una industria también creativa. Trabajo con estudios como, por ejemplo, Illusorium Studios, que es un estudio de animación 3D que acaban de hacer Secret Level en Amazon Prime, o, por ejemplo, con El Ranchito, que, a nivel de efectos son la caña, no solo en España, sino a nivel internacional, Juego de Tronos, Mandalorian. De hecho, acaban de hacer recientemente La Sociedad de la Nieve, donde utilizaron un sistema que desarrollé con ellos. Entonces, sé lo que es el intentar traer la IA o bajar la IA a un sector donde trabajan profesionales creativos y donde no siempre es una relación orgánica y fácil, como puede ser igual que lo entienda alguien que viene de un perfil más técnico y donde hay que tener un poquito más de tacto y un poquito más de mano izquierda con cómo se hacen las cosas. Entonces, de ahí viene mi perspectiva y vamos a empezar, ya vamos al grano. Y el mito número 1 que quería exponer hoy es que los sistemas de IA piensan como los humanos. Esto es algo que vemos mucho y de hecho Verónica lo mencionó. Sí que es verdad que se llaman técnicamente modelos razonadores, pero creo que es importante hacer hincapié en que aunque los llamemos de esa forma, por comodidad, por elección, por lo que sea, no piensan como nosotros, no razonan como nosotros. Y esto me parece muy importante porque puede llevar a errores también importantes. Ya introdujo Verónica lo que es la definición. Sí que es verdad que para mí la diferencia entre una definición
fiable o no de inteligencia artificial es que en casi todas las definiciones de fuentes fiables que yo he visto, todas ellas hablan de imitación de procesos de razonamiento o imitación de cómo piensan los humanos, no de un pensamiento directo, de un razonamiento directo. ¿Cómo hacen esto? Pues le voy a quitar todo el glamour que tiene la inteligencia artificial y son mates, no tiene más. De hecho, yo muchas veces cuando trabajo con chicos y chicas de instituto y me dicen, no, es que yo quiero estudiar IA, o te gustan las mates o no te metas ahí, porque es que es lo que hay. Detrás de todos los modelos maravillosos y súper avanzados que utilizamos es estadística, probabilidad y mucha matemática. De hecho, por ejemplo, los modelos de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje de los que ya comentó Verónica, la definición de ellos, la verdad es que no iba a utilizar esta definición porque es una fuente que para mí no es confiable y ahora os diré de dónde es, pero me gustó tanto porque tenía cero fe. Y es que yo le pregunté, por supuesto, a ChatGPT, porque pensé que me iba a contestar con algo que no me iba a gustar, qué son los modelos de lenguaje. Y me encantó porque dice, son sistemas de IA que se entrenan con grandes cantidades de texto para predecir y generar palabras de forma coherente, imitando el lenguaje humano sin comprenderlo realmente. Yo pensé que se iba a tirar un triple y me iba a decir, somos unos modelos que entendemos, hablamos, cantamos, escribimos poesía, y me gustó tanto que la dejé, porque me parece bastante acertada. Recomiendo buscar las definiciones en fuentes más fiables, pero en este caso me pareció una buena definición y me pareció curioso que el propio modelo de lenguaje me devolviera esta respuesta. Pues estos modelos de lenguaje realmente, por muy avanzados que parezcan, por muy respuestas convincentes que nos den, realmente lo que está pasando, esto es una simplificación muy bruta, y Verónica lo sabe porque por debajo hay mucho más, pero bueno, si simplificamos del todo lo que hace un modelo de lenguaje, realmente está intentando predecir cuál es la palabra más probable que venga después de lo que yo le digo. Si yo le digo, háblame sobre Santiago, y la información que tenga en la mayoría de sus documentos va a ser la que me va a devolver, no va, como vemos ahora, que un montón de memes de un día la IA se levanta y yo le digo gracias por si de repente se me planta en casa. Simplemente es probabilidad. ¿Qué es lo más probable, según mis datos, que venga después? Entonces, bueno, también por eso, si los datos están sesgados, los resultados van a estar sesgados porque son los más probables. Entonces, pues que lo tengáis también en cuenta, que lo único que hace, a un nivel muy abstracto, es predecir cuál es la siguiente palabra. De hecho, hace poco creo que hicieron unas pruebas, o no me leí el artículo, tengo guardado ahí para leérmelo, de predicción de frases enteras. No sé si lo habrás visto o lo tengo guardado, pero no me lo he leído. Pero es predicción, no tiene más. Y pues hay artículos que hablan de esto, pero pasan sin pena ni gloria porque evidentemente pues vende mucho más decir que tenemos unos sistemas que piensan que van a venir un día a mi casa y que como yo no le he dado las gracias pues me van a detener o que van a acabar conmigo. Y este es uno de esos artículos donde pues una serie de ingenieros de Apple hablaban y decían la verdad y decían que la capacidad, además está aquí abajo subrayado, la capacidad de razonamiento es en su mayor parte o totalmente un factor de memorización y no de inteligencia real. Y esto es lo que os va a decir al final, yo creo que cualquier perfil técnico, pero sí que es verdad, pues oye, vende mucho, ¿no? Que la inteligencia artificial y todo eso, y yo le estoy quitando todo el glamour, pero es realmente lo que hay detrás. Lo cual me lleva al siguiente mito, que es que la inteligencia artificial es... me equivoqué, pensé que tenía otro. Pero bueno, este también está bastante bien, y es que pensar que podemos usar la ciencia ficción para guiar cómo nos relacionamos con la IA hoy en día. Y es que al final los humanos estamos súper programados, si lo pensáis, para odiar profundamente la IA. Llevamos escuchando historias, películas, cómics, libros de cómo el propósito único y último de la inteligencia artificial es acabar con nosotros. Realmente esto no es así, pero esto ya como que nos predispone de alguna forma. De hecho, hay una palabra que la sacó una de las agencias de comunicación más importantes del mundo en 2022, en su prediccionario de 2023, que es la ansiedad que nos provoca la IA, ya sea porque creo que me va a quitar el trabajo, porque creo que todo el contenido que consumo es falso, pero bueno, esa ansiedad que yo creo que todos en algún punto pues hemos llegado a sentir. Entonces, como decía, la IA siempre estuvo presente en nuestra historia.
Antes, pues a través de la religión o las leyendas, pues los alquimistas querían crear homúnculos que eran como humanos chiquititos que les ayudaban en el laboratorio, el golem de Praga, es decir, siempre el humano quería como jugar un poquito a ser Dios y a crear inteligencia. Luego ya lo vimos en la ciencia ficción, Frankenstein, Der Sandman, que es de un chico que se enamora de una muñeca robótica, y luego ya pasamos a todas las películas modernas que la mayoría hemos visto, pues Her, donde se enamora de un sistema de IA, Ex Machina, Yo Robot, Terminator, por supuesto, que es la IA como por excelencia, pero, bueno, Isaac Asimov escribió un recurso que a veces se utiliza, para mí de forma errónea, cuando hablamos de la IA, que, ojo, no le quito mérito, es uno de los autores de ciencia ficción más importantes de la historia, pero escribió las 3 leyes de la robótica. Un robot no va a hacer daño a un ser humano, un robot va a obedecer las órdenes de un ser humano siempre y cuando no entre en conflicto con la primera norma, y un robot debe proteger su propia existencia, sin que entre en conflicto con la primera y con la segunda. Y hay veces que lo usamos como argumento de, no, es que mira Asimov, qué listo. Esto es imposible llevarlo al mundo real. Y de hecho, si cambiamos el orden, en la ciencia ficción, pues también hasta el orden es perfecto. ¿Por qué no podemos llevar esto al mundo real? Pues porque para poder utilizar estas reglas tenemos que resolver la ética. En Estados Unidos tienen un debate abierto sobre una persona que ha nacido o no, si es un ser humano. ¿Qué es hacer daño? Daño psicológico, daño físico. O sea, no podemos coger cosas de la ciencia ficción y decir, no, mira, ya está resuelta nuestra relación con la IA, porque no funciona así, el mundo es bastante más complejo. Y yo creo que era como el más delicado, pero lo he puesto a posta porque es que realmente, a día de hoy, pensar que podemos detectar los contenidos generados con IA creo que es un error. Esto no es la opinión de Alba Meijide, que tiene mucho ojo para detectar lo que está hecho con IA. No, esto está basado en hechos y de hecho es algo que se está estudiando bastante. En este caso, pues he cogido La ilusión de la detección de Ethan Mollick, que es un profesor de la Universidad de Wharton, y que dice que es una ilusión el creer que podemos detectar fácilmente el trabajo generado por inteligencia artificial, porque esta tecnología ya ha superado nuestra capacidad para identificarla de forma coherente. Repito, esto no es la opinión de Alba o la opinión de este señor, esto está basado en estudios como por ejemplo este de aquí, donde cogieron a 89 profesores y les dijeron, os vamos a poner textos, algunos escritos por vuestros alumnos, o sea, ya había una relación, ya se conocían, ya sabe cómo escribían sus alumnos, y otros escritos por IA. Antes de empezar les preguntaron, ¿cómo de seguros estáis de que diferenciáis estos textos? Y dijeron en un 80%, las dos, 79 y 80, de que eran capaces de diferenciarlos. Cuando pasamos a los test, no era más eficiente que tirar una moneda al aire, 50-50, a veces acertaban, a veces no, pero como veis ahí, pues un 53, un 46%, y cogieron textos, no se pasa la diapositiva, sí, perdón, me perdí porque aquí lo tengo a la derecha, de menos calidad a mayor calidad, es decir, desde pues igual un alumno de sexto de primaria que escribe una redacción hasta alguien que quiere entrar en la universidad, 50-50 y eran sus profesores. Pero podemos ir un paso más allá y decimos, vale, ¿quién mejor para conocer el lenguaje que un lingüista? Vale, pues otro estudio, cogieron a lingüistas y editores de las mejores revistas lingüísticas y, en este caso, 72 participantes y les pusieron 4 textos y les dijeron cuáles son escritos con IA y cuáles no. Ninguno identificó los 4 textos y creo que un tercio, es decir, un 33%, identificaron la mitad, 2. Y estamos hablando de lingüistas, no de yo, que no tengo ni idea de lenguaje y me puedo tirar un triple y puedo acertar. O sea, estamos hablando de gente que sabe del tema. Y otro error es pensar también que podemos usar sistemas de IA para detectar IA. Esto ya no funciona. Aquí, por ejemplo, hicieron un estudio con varios modelos de lenguaje. El que mejor funcionaba era, en su momento, GPT-4 y fallaba el 95% de las veces. De hecho, yo me gradué sin que hubiera salido ChatGPT. Al año siguiente, un compañero mío, pues ChatGPT salió en noviembre, si no me equivoco, en mayo entregó su trabajo de fin de grado, le salió que le habían detectado plagio, que había usado IA, fue al tribunal y les dijo, vale, vosotros me habéis prohibido usar IA, pero vale más lo que diga un sistema de esos que me prohibís usar que la palabra de uno de vuestros alumnos. Y era algo tan nuevo, tan que no sabían cómo controlarlo, que no les quedó otra que decir, pues tienes razón, chaval, y no le penalizaron. Ahora ya evalúan distinto, te hacen unas presentaciones en persona y tal,
Pero bueno, creer que podemos detectar la IA se acabó para mí. Para mí y para toda esta gente que hicieron estos estudios. Y con las imágenes pasa un poco lo mismo. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado, no, es que la IA nunca va a llegar a nada porque no sabe hacer manos? Bueno, hoy no sabe hacer manos, pero es que hay empresas, como decía Verónica, invirtiendo millones y millones y millones de euros en que mejore súper rápido. Este es un ejemplo que hice yo ayer en mi casa, con una frase, las manos perfectas. Y estos son otros ejemplos de lo que podemos generar hoy en día. Cualquier limitación que tenga a día de hoy la IA en temas de generaciones es temporal, porque hay interés, hay dinero y hay capacidad computacional. Entonces, en algún momento, más tarde o más pronto, se va a conseguir. Por poneros un ejemplo de lo rápido que va esto, Midjourney es una herramienta de generación de imágenes. Si le pedimos a la versión 1 que dibujara a Rowan Atkinson, que es el actor de Mr. Bean, esto era lo que nos devolvía, que hoy en día pues, nos parece una basura, honestamente, pero bueno, en su momento pues, llamaba la atención. Y esto es lo que conseguimos con el mismo prompt en la versión 5. La diferencia entre la versión 1 y la versión 5 son 13 meses, ni un año. Entonces, si en 13 meses podemos pasar de un monigote sin mucho detalle a una imagen hiperrealista, 13 meses, repito, es que no es nada. De hecho, ahora, ¿cuál es un problema que tiene la IA generativa ahora? En generación de modelos 3D no puede generar personas. Y hace poco pues estuve hablando con el director de gráficos de Epic Games, pues los de Fortnite y todo esto, y dijeron, no, pero es que ya estamos metiendo un montón de pasta ahí y yo creo que en cuestión de 5 o 6 meses lo tendremos solucionado. Entonces, si hay interés, si hay dinero, yo creo que cualquier dificultad técnica puede superarse. Y luego quería hablar también de un error que vemos bastante, sobre todo y esto yo lo veo bastante en prensa, que es que muchas veces odiamos la pistola en vez del que dispara. Y tenemos como un sentido de odio hacia la IA, para mí, irracional. Lo que pasa que, claro, pues tal y como nos la venden, es normal. Y escuchamos mucho esto de, no, es que la IA es machista, es que la IA es racista. La IA no es nada. La IA la hacemos que sea de la forma que sea. De hecho, vi un titular que no lo encontré, pero nunca me acordaré, y además cito, me atrevo a decir textualmente, era, efectivamente, la IA es machista y racista, pero empresarios y científicos están trabajando para solucionarlo, como si nos vino así. O sea, el niño no, el niño nació, la IA nació y es racista. Así no funcionan las cosas. ¿Qué pasa? Que yo no quería sacar este tema para hablar de lo que es un sesgo, porque creo que todos estamos más que concienciados de que los sistemas de IA se desvían y pueden terminar, pues, afectando a ciertos grupos de la población. Eso no es nada nuevo. Lo que sí que es importante es que dejemos de echar balones fuera, y esto me parece súper importante, que las empresas, no, es que el sistema me salió racista, no lo entrenaste bien, no, es que perjudica a este grupo de la población, es que no están representados en tus datos. Entonces esto de salir, y además esto es algo que siento bastante fuerte y que me da mucha rabia, no, lo arreglaremos, como si el problema no lo hubiéramos puesto nosotros en el primer momento. Y creo que es importante ser críticos con esto. ¿Por qué creo que tenemos que ser críticos? Porque, repito, no odiemos la pistola, odiemos a la persona que dispara. Bueno, odiar es malo, no voy a incitar a nadie al odio, pero bueno, con la pistola más. Por ejemplo, este ejemplo es de 2015, un sistema de Amazon que estaba sesgado para no contratar a mujeres. Claro, a nosotros lo que se nos viene a la mente es, no, pues veía el nombre de una mujer y la penalizaba, o veía una foto de una chica y lo penalizaba. Pues no, resulta que por algún motivo las mujeres incluían en sus currículums con más frecuencia las palabras ejecutado y capturado, que no tiene nada que ver ni con el sexo, ni con la imagen, ni con el nombre, y el sistema aprendió que eso era una relación de un currículum no deseable. Entonces, no están sesgados como nosotros, no tienen nuestro contexto social, no tienen nuestra evolución. Entonces, repito, no odiemos la pistola. Ejecutado y capturado, y la responsabilidad siempre es nuestra. Y de hecho yo creo que mi teoría es que la IA no gusta mucho porque es un reflejo de nosotros, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pero creo que ante todo hay que ser crítico. ¿Por qué hay que ser crítico? Porque si yo estoy en mi casa, estos son unos ejemplos que hice yo y le pedí una imagen realista de una chica joven y un chico joven en la playa. Por supuesto son todos supermodelos de pasarela.
Pero claro, dices, bueno, Alba, si estás tú en tu casa y sabes que están sesgados, lo puedes arreglar y le puedes pedir pues una persona de una talla XL, o le puedes pedir una persona que no sea pues una chica blanca y rubia, o un chico blanco y rubio con los ojos azules. El problema es cuando esto va más allá. Por ejemplo, Mango sacó una campaña para su línea de adolescentes generadas con inteligencia artificial. Aquí hablan de modelos generados por IA, realmente eran imágenes generadas por IA. Os enseño la modelo. Esta es la modelo, ni un grano, ni una lorza, ni un pelo fuera de sitio. Y si ya es difícil ser adolescente en el mundo de redes sociales donde tienes 15 años y te estás comparando con chicos y con chicas retocadísimos, pero por lo menos reales, cuando ya aún encima las campañas que van hacia mí son de gente que no es real y que es literalmente perfecta, aquí es donde creo que tenemos que ser críticos con los sesgos de IA. Y repito, en este caso no creo que tengamos que odiar al sistema de modelo generativo, ni mucho menos, sino ser críticos con quién tomó esta decisión. Y no sé cómo voy de tiempo, no sé si ya me he pasado un poquito, así que si os parece, lo dejo aquí y empezamos con el faladoiro. Muchas gracias. Bueno, era la última. Genial. Perfecto. Como de tempo imos fatal, tiña aquí unha serie de preguntas que fun tomando mentre se facían a presentación e tal, pero creo que é máis interesante pasar directamente ás preguntas que vos teñades, e en base a eso, pois, acabamos esta parte de faladoiro, vale? Entonces, preguntas? Porque tanto a presentación de Alba como a presentación de Verónica creo que sacaron a colación moitos temas de candente actualidade e tamén que ao final, no que é a perspectiva xornalística sobre todas estas cuestións, pois claro, abren unha serie de frentes e unha serie de cuestións e unha serie de debates que non están resoltos e que, por tanto, bueno, na parte de preguntas e respostas, pois algo podemos profundizar sobre esas cuestións. Non sei se hai un... Sí, hai un micro. Bueno, pues de cara a los riesgos pasados, que como usted dijo, no son pasados, claro, lo de la privacidad, ¿no? Que es un riesgo fundamental porque, como usted dice, hay dinero, hay interés, o sea, y se puede decir que están las empresas, pero detrás está el Estado, con subvenciones y con interés. O sea, que todo lo que... Sí, porque hablaban de subvenciones porque hay interés. Y claro, eso, pues, ¿cómo considera la exposición que tenemos concentrando tanto poder en el Estado? Que va a tener un poder, es un poder tremendo, tremendo, que puede hacer, porque es la privacidad no es solamente que sepan de uno, sino que eso condiciona toda la vida, ¿no? Eu, co permiso de Verónica e máis de Alba, podería facer un inciso sobre eso. Aquí hai tres modelos fundamentales nesa relación. Temos, por un lado, o modelo americano, por outro lado, o modelo europeo, por outro lado, o modelo chino. No modelo americano, realmente o Estado paga, punto. Son as empresas as que compran datos, gestionan datos, a privacidade non é algo que teñan como, desde logo, un valor máximo que protexer ni nada polo estilo, entón aí realmente a tendencia a ir cara a un tecnofeudalismo que se menciona, bueno, desde fai uns meses con bastante frecuencia, pero que é a realidade. As grandes empresas de tecnoloxía americanas, gran parte da súa fonte de ingresos actual e máis a futuro teina nos datos, entón aí mercadean con eles como un ben de consumo máis. Por outro lado, temos o modelo chino, que realmente aí é o Estado, realmente o promotor en boa medida pois dos desenvolvementos que se están facendo, entón realmente aí quen é o propietario dos datos, entre comillas, é máis o Estado que non as empresas privadas, os propios cidadáns. En contraposición con eses dos modelos, temos un pouco o modelo europeo como terceira vía, que realmente os datos son dos cidadáns e as autoridades protexen a relación entre os cidadáns e as empresas no ámbito dos datos, sobre todo de carácter personal. De feito, a lei, o regulamento europeo de IA, que se aprobou no ano 24, pois
profundiza tamén nesa cuestión, todo o Reglamento Xeral de Protección de Datos profundiza nesa cuestión, entón aí sí que se establece unha serie de mecanismos, de balances, etc., para garantizar que sí se pode facer un uso de datos de carácter personal, pero ese uso ten que ser conforme a unha legislación abundante e potente que garantiza unha serie de dereitos importantes para os cidadáns, pero que a súa vez tamén non impide o desenvolvemento tecnolóxico por parte das empresas. Entón, digamos que existen esas tres vías. Que pasa? Os grandes modelos xenerativos, como ben comentaron Alba máis Verónica, no que se fundamentan en tragar datos a mansalva en función deso, en función de matrices, álxebra, cálculo e un montón de ferramentas matemáticas, pois dar os resultados que poden parecer maxia, pero non son máis que, como se conocen habitualmente, loros estocásticos. É dicir, realmente o que fan é unha predicción en base aos datos co que se alimentaron. Entón, ese discurso, sí, o Estado ten un papel, pero hai tres modelos do papel que ten ese Estado. Un modelo máis de fomento que as empresas privadas poidan facer o que lles dé a gana, quédome cos datos eu como Estado porque é información que considero esencial, ou establezo un marco no que os cidadáns son os propietarios dos seus datos e poden decidir que facer con eles, e as empresas con esas normas de xogo poden facer os seus desenvolvementos. Entón, é a triple entente na que estamos actualmente. Sí, sí, sí. Efectivamente, o sea, que no podemos pensar que las empresas funcionan por su propio interés nada más. Porque el Estado, si no estuviera involucrado, eso ya no iba adelante. Lo digo porque el otro día fui en concreto a una conferencia de IA de un profesor y con respecto al coche autónomo decía tajantemente que no iban a permitir circular a los coches porque un coche autónomo no reconocía ni siquiera un stop, una marca de stop, una señal de stop que estuviera un poco alterada. Entonces, que no iban a permitir y que luego, efectivamente, luego pues lo típico, la lucha de los derechos, que si... No, o sea, que es una cosa que efectivamente, eso ya de antemano se ve que va a perjudicar a la población, que nadie pueda conducir, por ejemplo, solamente unos pocos. Y aparte que... Pero por eso que se están viendo ya muchos riesgos en muchas facetas y luego, pues, y se pretende seguir por ahí. Y luego seguir por ahí y decir, ay, pues y luego allí buscar que nadie esté discriminado. Eso es un cuento. Si ya se está pensando en quitar, por ejemplo, los coches, pero podemos hablar de otra cosa. Los coches, dicen que el coche autónomo no es compatible con el coche, con ningún, porque es incompatible, tiene que ir por sensores y por lo que sea. O sea que hay unos proyectos, no es de empresas, porque el Estado, la Administración, corta todo lo que no le interesa. Gracias. Bueno, poderíamos entrar nun debate filosófico de fondo sobre esta cuestión, creo que non é o foro para facelo, pero sin entrar en maiores profundidades, na inteligencia artificial estamos falando dunha tecnoloxía que antes se podía catalogar de emerxente, pero creo que despois do que nos contaron Alba máis Verónica, de emerxente ten máis ben pouco, xa é unha realidade que nos rodea. Moitos de nós temos instaladas ferramentas de IA no noso dispositivo móvil, nos nosos ordenadores personales, estamos utilizando ferramentas de IA por detrás sin que o sepamos, incluso nos algoritmos de recomendación das plataformas que utilizamos, en redes sociales, nun montón de temas. Se hai unha man maquiavélica detrás do Estado que está gestionando e controlando todo eso, bueno, eu non comparto esa visión, pero claro, ao final sobre estes temas cada un é moi libre de pensar o que considere. Non sei se hai máis preguntas. Sí, por favor. Hola, bo día. Bueno, enhoraboa, moitas gracias, moi interesante. Quería preguntarvos sobre os avances na inteligencia artificial verde, porque, bueno, é un tema que a mí me preocupa especialmente, o que me estiven informando tanto no consumo de auga como no consumo de enerxía. A verdade é que é moi preocupante, hai moita diferencia entre ChatGPT e unha consulta en Google, non? E penso que mellor unha pequena reflexión para que todos e todas podamos entender que consumos enerxéticos ou de auga, non? Estamos a falar cando empregamos estas tecnoloxías. Moitas gracias. Alégrame que fagas esa pregunta porque temos a unha experta no tema, que é Verónica, entonces vaiche poder contestar con todo o nivel de detalle que necesites. A ver, en xeral, o problema que vexo é que a xente non é consciente, non? De que a IA teña un impacto medioambiental. Por que?
porque tendemos a pensar como cando decimos temos as fotos na nube, non, ala, están aí flotando etéreas, non, están en un sitio que contamina, non? Entón, o problema cos algoritmos, cos modelos de inteligencia artificial é doble. Por unha parte, os algoritmos, isto ninguna das dúas nos paramos a comentarlo en detalle porque non nos daba tempo, non? Pero cando estes modelos de inteligencia artificial aprenden, chamase a fase de adestramento. Pois poden estar meses aprendendo que é un can e un gato, ou aprendendo cal é a palabra máis probable dadas unhas palabras previas, ou o que sexa que teñen que facer. Este proceso previo non o vemos cando utilizamos o modelo, non? Pero existe, e durante tempo, ao principio era o que máis nos preocupaba. Pois, por exemplo, había datos, pois estimacións, porque non o sabemos con certeza, pero decían que unha única sesión de adestramento de GPT-3, que era o modelo que viña no primeiro chat GPT que coñecemos, emitía tanto, ou consumía tanta enerxía como 126 casas danesas durante un ano. Unha vez que che empezan a poñer exemplos así, dis, claro, isto é importante. Ahora mismo, claro, xa non preocupa tanto esa parte de adestramento, que é importante, senón a parte de inferencia, que é cando eu lle pido algo e me devolve algo, non? A semana pasada saía, OpenAI conseguiu 1 millón de novos usuarios en unha hora ca fiebre das imaxes estas Ghibli. Por encima, hai estudios que din que xerar unha imaxe consume non sei cantas veces máis enerxía que xerar texto, por exemplo. Pero claro, a xente faino desde o descoñecemento. Vai haber xente que faga igual que hai xente que recicla e xente que non. Pero creo que é fundamental educar un pouco a sociedade en que non é neutro para o medio ambiente, senón todo o contrario. Despois o que comentabas da auga, é porque ao final estes grandes modelos están en grandes centros de datos, que seguro que vos sona este término, non? E claro, emiten tanta calor para eses chips funcionar que necesitan refrigeración, polo tanto, necesitan auga. Que outro día, fai 3 semanas ou 4, invitáronme a unhas xornadas en Madrid que eran de ecocentros de datos. E, bueno, eu quedei alucinada porque as alternativas xa que se están barallando para solucionar este problema, pois había ali unha persoa que traballaba nun proxecto que era para ver como de factible era levar os centros de datos ao espacio. Porque ali, claro, enerxía do sol infinita e non fai falta refrixerar. Obviamente, había outros problemas gordos que había que solucionar. Tamén comentaban ali que xa hai tamén prototipos ou algo de centros de datos que están no fondo do mar, que tamén solucionan o tema da refrigeración. E, bueno, decían que con aí estaban arquitectos tamén, o sea, outra vez de novo a multidisciplinaridade que necesitamos. E tamén decían que o consumo de auga empezaba xa a non ser tan problemático, que ahora era máis problemática a enerxía. Eu obviamente, son de IA, non, o que pasa que isto é algo que escoito e leo e me importa, non? Pero, bueno, en xeral, creo que fai falta un pouco de concienciación de que, igual que temos unha lavadora na nosa casa e ten unha etiqueta do seu consumo enerxético, estes sistemas tamén deberían de alguna forma darnos esa información para polo menos facernos un pouco conscientes, non? Porque había tamén moitísimas datos a semana pasada ou outra de toda a auga que se estaba desperdiciando ou toda a enerxía pola fiebre de xerar imaxes Ghibli que non é para buscar a cura do cáncer, é que é para divertirnos, non? E, bueno, de feito, os propios Sam Altman, o CEO de OpenAI, decía os nosos chips estánse derretindo. O sea, temos tanta xente querendo facer imaxes que, ao final, derretirse, quer decir, calor, consumo, etc. Que, ao final, non hai que perder de vista unha perspectiva adicional. É dicir, sí que houve unha primeira etapa na que instalar CPDs era visto como algo bo. De feito, moitos países presumían de que se estaban instalando CPDs gigantes no seu territorio, vale? Pero nunca houve datos reales, sigue sin habelos, sobre o consumo enerxético e o consumo de auga que levan aparellados esas grandes infraestructuras. Ahora mesmo xa estamos repensando, a sociedade xa está repensando, e moitos países están repensando a súa postura sobre esa cuestión, porque o que se está vendo é que eses grandes centros de procesos de datos son depredadores, tanto eléctricos como de consumo de auga, porque ao final a electricidade que se vai utilizar neso é a electricidade que sacas da rede que se pode utilizar para outro tipo de industrias ou para outro tipo de usos, e a auga igual. Entonces, claro, aquí estamos ante unha cuestión de escala. O que fai un ano, pois, cando saiu ChatGPT, o número de usuarios que tiña, pois era o que era, vale?
pero é que isto está tendo un crecimiento xeométrico, incluso a veces se pode decir que exponencial. O tema de Ghibli é un exemplo paradigmático deso. Entonces, claro, os picos de consumo que se pode levar aparellado, o dimensionamento de infraestructura que se necesita para dar soporte a todo eso é enorme. E claro, ao final os recursos son limitados. Entonces, tamén como sociedade, en algún momento vamos ter que decidir a que priorizamos. Se ter grandes CPDs nos que podamos facer imaxes chulas para subir a Instagram, ou ter industrias metalúrxicas, ou ter industrias do aluminio, que tamén son grandes consumidores de electricidade e de auga, ou, bueno, aí un pouco, vamos ver que é a evolución dos distintos países neste enfoque. Por exemplo, en DeepSeek, digamos que un dos seus temas promocionales é que utilizan, foi moito máis barato facer o entrenamento da rede, utilizan chips que teñen uns menores requerimentos de consumo, etc. Vamos ver toda esa tensión actual que hai sobre esas cuestións, como se vai desenvolvendo no futuro, pero son temas, estratégicos, tanto desde o punto de vista empresarial como, sobre todo, desde o punto de vista social e do medio ambiente. Hai aquí tamén unha pregunta aquí diante para despois. Sí, pero despois da túa, por favor. Vale, moitas grazas pola intervención. A miña pregunta é un pouco de a cidadanía, a nivel de coñecemento. Neste momento, todo se alimenta por datos e a inferencia desos datos. Entón, nos capturamos ese coñecemento. Chegará un momento que, me parece a mí, que se replicará ese coñecemento. Entón, o coñecemento humano me dá a sensación que vai quedar un pouco como disidente. Entón, a miña pregunta é, hai algún tipo de xeneración de algoritmos, fórmulas matemáticas que vaya a traballar por esa disidencia de coñecemento do humano que non sea xenerado por máquina? Non sei se me entendedes. Eu non o entendí, non sei se as miñas compañeiras... Pois a mí o que me dá a impresión que dentro de pouco intentaremos imitarnos a máquina, creeremos ese pensamento. Entón, digo, se está creando esa disidencia por parte da matemática, dos algoritmos, a propia ética, a deontoloxía, que frene... A ver, aquí hai dúas cuestións. O conocimiento científico non é que sea humano ou non humano ou extraterrestre ou que sea. O conocimiento científico é conocimiento basado en evidencia, demostrado empíricamente, e entonces quen sea o produtor dese conocimiento é-nos absolutamente indiferente. De feito, temos algoritmos de descubrimento de proteínas, vale? En Google fixo un traballo impresionante nese ámbito, que ao final o que fai é, descubrir proteínas. Que esas proteínas se descubran nun laboratorio, nunha probeta, ou se descubran computacionalmente cuns algoritmos e despois se comproban que efectivamente son proteínas estables e que, por tanto, se poden utilizar para medicamentos, tratamentos ou que sea, é indiferente. É dicir, o conocimento nos vamos a utilizar e sempre que se mellora o noso acervo de conocimiento, iso implica un beneficio social, vale? Despois, se hai un tema ideolóxico ou todo eso detrás, pois como ven demostrando a historia da humanidade desde que está escrita, as ideoloxías son o que son, a nosa relación con elas é a que é, e esperar algo distinto do que leva sucedendo en toda a historia da humanidade, pois igual é un pouco naif pola nosa parte, creo. A inxenuidade tamén está aí, sin duda. Yo sí puedo añadir algo sobre este tema, si he entendido correctamente la pregunta, que igual me equivoco. Creo que buscar la solución a no perder el pensamiento crítico en el desarrollo de algoritmos es un error. El pensamiento crítico se trabaja en la educación, el pensamiento crítico se trabaja en las aulas, se trabaja en casa, y de hecho hay estudios que hablan de la descarga cognitiva, que es cuanto más utilizamos la IA. La descarga cognitiva son acciones físicas para no tener que pensar tanto. Cuanto más usamos la IA, más descargamos, menos pensamiento crítico tenemos, menos nos planteamos si lo que me devuelve este sistema me gusta o no me gusta. Y de hecho hicieron el estudio con perfiles junior y perfiles senior. Los senior lo utilizaban mucho menos, también porque tienen otro tipo de responsabilidades, y tenían mucha menos descarga. En cambio los junior, que eran personas de entre 23 y 30 años, creo que eran, o 23 y 28, algo así, lo utilizaban muchísimo, y cuanto más veía los gráficos, cuanto más subía el uso de IA,
más subía la descarga cognitiva y más bajaba el pensamiento crítico. De hecho, yo, por ejemplo, hago muchos talleres con chicos y chicas de instituto. Hicimos uno donde utilizaban IA generativa para crear una historia, un cómic. Y claro, les dijimos, podéis usar lo que queráis, podéis generar imágenes, vídeos, con cabeza, claro, no que se pongan ahí. Y lo primero que hicimos fue darles una hoja y un boli. Y los chavales se quedaban locos porque ellos decían, no, a mí dame el ordenador que le pido la historia y ya me la hace. Pero es que si no les obligamos a pararse y pensar qué quieres contar, cómo lo quieres contar, ahí sí que acabaremos dando por válido todo lo que nos devuelva cualquier sistema de IA, pero eso no es algo para mí que se trabaja desde los algoritmos, creo que eso es algo que se trabaja en casa, en las aulas y con uno mismo, para mí. Hola, que tal? Bo día. Creo que un dos grandes debates que se deron despois durante a pandemia e nos momentos posteriores foi sobre se determinadas cuestións como a investigación sanitaria, a produción de vacinas, a fabricación de material de primeira necesidade se debería estar en maus públicas ou privadas. No caso da inteligencia artificial, que cada vez está máis integrada en distintos sectores da actividade e as máis populares están en maus de empresas situadas noutros países sometidas a outra legislación, considerades, lanzo a pregunta aos tres, non sei quen quera recoller o balón, considerades que a inteligencia artificial, o maior investimento en inteligencia artificial debería estar en maus públicas, en maus privadas, sobre todo atendendo tamén algúns dos desafíos que formulaba a Verónica relacionados co sesgo, que tamén mencionou Alba, sobre o sesgo, sobre a programación, sobre a fiabilidade dos datos que incorporan, o que deixan fora. A ver, non sei quen recolle ou quen despexa. Eu podo recollela, pero tamén as miñas compañías, co cal igual os tres podemos dar a nosa visión sobre esta cuestión. Bueno, obviamente é un tema complicado e moitas veces temos escoitado isto de non se pode poñer portas ao campo, a regulación frena a innovación. Bueno, eu creo que aquí, para min, na miña opinión persoal, deberíamos ter pois algo un pouco equilibrado. O sea, é verdad que quizás en Europa estamos caendo pola sobreregulación, estamos quedándonos un pouco atrás, pero tamén é certo que se deixamos que todo isto estea en mans das empresas, que obviamente van ter máis diñeiro para investigar que calquera goberno, pois claro, poden... Bueno, estamos nas mans dun oligopolio hoxe en día no tema da inteligencia artificial. Pero claro, os gobernos, o sea, ti ves as cifras que pode invertir, o sea, unha vez saliu fará un mes e medio ou dous, que a Unión Europea iba a invertir, non sei, era como 40 millóns de euros ou algo así. Eso era o que gastaba OpenAI en 2 días. Despois, ahora van a invertir algo máis, pero, o sea, non podemos competir en esa liga, pero claro, obviamente, o que esta xente faga repercútenos a todos como sociedade. Entón, aquí hai un desafío moi grande que, na miña opinión, conseguir un equilibrio entre hai que respetar os dereitos da cidadanía como con calquera outra tecnoloxía ou produto, pero tamén sin caer en sobreregular, porque senón non se deixa, o sea, facer unha lei para isto é super complexo, porque cambia o escenario todo o tempo, non? Entón, eu aí non digo nada, os xuristas teñen aí un desafío complexo, pero creo que algo de regulación, algo de control fai falta. Sí, yo en mi caso creo que, a ver, no creo que sea algo que tenga vuelta atrás. Está claro que la inversión mayoritaria se está haciendo en el ámbito privado por un grupo de empresas reducido para la cantidad de dinero que se está invirtiendo, pero creo que el trabajo que tenemos nosotros como personas mortales de este mundo que no tenemos ese poder de decisión es tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hace ya un par de años nos volvimos todos locos cuando salió una carta de, entre otras personas, Elon Musk diciendo no, porque es que tenemos que parar de hacer IA, porque es que yo me preocupo por vosotros y el futuro de la humanidad, entonces paramos 6 meses y claro, la gente lo cogió como diciendo, no hombre, es que si lo dice Elon Musk es que tenemos que parar. Elon Musk, una semana después de firmar esa carta, agotó las existencias de las tarjetas gráficas de Nvidia para ponerse al día con la IA porque se estaba quedando atrás. Entonces, que tiene que tener que participar el sector público, la regulación, las universidades, por supuestísimo, pero creo que como sociedad tenemos que tener claro
que, y esto suena fatal, pero es la realidad, nunca somos ni seremos la prioridad de ninguna de las empresas privadas que desarrollan IA y que no nos creamos esa historia o ese discurso, para mí. En línea co comentan as miñas compañías, eu son un firme defensor do modelo europeo, vale? Entre os tres que contrapuxen antes, que realmente son as tres grandes tendencias de desarrollo, eu, como europeo, ademais, creo que nós sí que estamos facendo ben. É dicir, o desenvolvemento de IA non pode ser a lei da selva. Ten que levarse a cabo nun marco legal, nun marco ético, cunhas normas de xogo e cuns contrapesos e unhas contramedidas que permitan que se faga conforme a uns criterios mínimos desde un punto de vista ético, deontolóxico e de garantía de dereitos para as persoas. Recollendo o guante do que comentas no tema sanitario, por exemplo, en Galicia, eu formo parte do Consello Técnico Asesor de Inteligencia Artificial e Espacio de Datos do Sistema Público do Servicio Público Galego de Saúde, vale? Entonces, aí, claro, estamos falando de datos médicos, é dicir, pouca información máis sensible pode haber que esa. Entonces, hai moitísimas empresas farmacéuticas, tecnolóxicas, etc., que están moi interesadas en obter datos médicos pois para entrenar sistemas de IA, para temas médicos, para temas de medicamentos e todo isto. Vale, que pasa? Nun modelo no que as empresas mandan, as empresas compran os datos despois darán o uso que eles consideren e terán os resultados que teñan. Vale? Nun modelo como europeo, que no galego obviamente seguimos ese modelo, pois calquera cesión de datos que se fai ten que levar previa unha anonimización, ten que levar unha serie de controles para garantir que usos se poden facer, en que marcos temporales e con que obxectivos e finalidades tasadas se poden levar a cabo. Que iso frena a innovación? Eu non creo que frene a innovación, simplemente pon unhas normas nas que se deben levar a cabo eses desenvolvementos. Eso sitúanos en desventaxa? Bueno, se nun lado da balanza poñemos os dereitos dos cidadáns e no outro lado da balanza poñemos o beneficio económico dos accionistas dunha empresa, eu teño moi claro en que lado da balanza estou. O igual a sociedade, o que se ten que plantear é en que lado da balanza quere estar. Podemos ir a sistemas de capitalistas salvaxes nos que ao final o único que importa é o beneficio empresarial puro e duro, ou podemos ir a sistemas máis democráticos, que incidan máis no aspecto social, que ao final nos vivimos nunha sociedade e somos seres humanos, é dicir. Entonces, nesa tensión, a estes tres modelos que comentamos antes, eu teño moi claro, como cidadán e como suxeito de dereitos, cal é o modelo polo que quero que tire todo o desenvolvemento da IA. Cal vai a suceder? Veremos cal dos modelos impón. Desde logo está moi claro por onde está tirando cada unha dos grandes bloques. Eso está clarísimo. Pasas yo... Eu quería decir que unha parte da salud dos individuos é saber elegir e, dado o desenrolo que existe nas novas tecnologías, unha parte importantísima da salud é saber o que queremos elegir, a formación do individuo. Eso está ben os sistemas políticos, está ben que haya normas éticas e todo eso, pero hai unha frase que a mí me encantou desde que a oí, que desde o comenzo da humanidade hai un desenrolo desigual e combinado. E o vai seguir habendo. Polo tanto, creo que das millores ferramentas que podemos ter na man é que enseñemos á xente en todos os sitios, na casa, na escola, a saber elixir. Eso sin duda. E saber que datos podemos dar e cales non. Claro, eso sin duda, pero despois tamén hai que ter en conta un tema, que na inteligencia artificial, para xogar no campo de inteligencia artificial, a barreira de entrada é enorme. Ao final é un pouco o tema de financiación, do que estiveron falando as miñas compañías tamén en varias ocasións. É dicir, a infraestructura que se necesita para traballar no punto actual de desenvolvemento de inteligencia artificial son infraestructuras enormes e carísimas, e limitadas. Conocemos que as tarxetas Nvidia,
que ao final o stock que hai é o que hai, convertiu, o sea, Nvidia por todas estas tarxetas gráficas que se utilizan para estes modelos de linguaxe, estes elementos de inteligencia artificial, chegou a ser a empresa con maior valor bursátil da historia. É dicir, esas barreras de entrada están aí. Entonces, o modelo de desenvolvemento que se faga ten unha parte, digamos, ideolóxica que vos comentei, pero tamén hai unha serie de barreras de entrada que salvar, que teñen unha faceta económica enorme, sin duda. ¿Más preguntas? Bueno, yo sí puedo comentar sí, algo claro. también. Solo quería decir que, aparte de, sí, por supuesto, la educación, pero aprovechando que estamos en la Facultad de Comunicaciones, también lo que los medios nos puedan ofrecer o nos puedan acercar la inteligencia artificial, porque hay mucho que contar y es que a mí me cuesta creer que en 2025 siga habiendo titulares de este o concello máis bonito de Galicia según a IA. ¿Y qué significa eso? Que le han preguntado a ChatGPT cuál es el concello más bonito de Galicia. Me explico, o sea, tenemos que ya, creo, pasar un poco más allá de ese deslumbre inicial, de ese humano versus IA, que sí, que da mucho morbo y vende mucho, y no, pero creo que también se tienen que utilizar como plataformas para hacer una divulgación rigurosa, lo cual no es fácil, no es nada fácil, porque va todo muy rápido, porque es muy difícil, pero bueno, creo que es el momento por lo menos de comentarlo, que no sé si Verónica estará de acuerdo o no, pero yo creo que es un punto para empezar. Por donde podríamos empezar? Eu, como enxeñeiro de informática e como persona de ciencias, sí que boto en falta moitísimas veces pois un enfoque periodístico que se sala da anécdota e que profundice na faceta técnica ou na faceta científica dun montón de historias que ao final salen en prensa constantemente. É dicir, moitas veces a sensación que tes como persona con certo conocimiento avanzado en algúns campos é que o tratamento xornalístico que se fai sobre eses campos, e ao final estamos falando de cuestións que están moldeando o noso día a día, que van moldear o noso futuro, pois que se queda na anécdota, se queda no chascarrillo, pero que realmente non lle divulga a sociedade ou non profundiza, e na que non se desde un punto de vista técnico, pero sí desde un punto de vista pois divulgativo, que realmente non fai esa, non sei se transferencia de conocimiento é o término máis adecuado, pero sí que non incide suficientemente na parte técnica e científica para que a xente interprete adecuadamente pois o que está sucedendo, de que vai esa noticia e un pouco o contexto no que se move todo isto. A presentación que vos fixo Verónica, a presentación que vos fixo Alba foron moi boas por moitas cuestións, pero tamén foron moi boas porque creo que vos fixeron un pouco ese encender a bombilla sobre realmente, cando falamos de IA, de que estamos falando. Porque se les a prensa, cando se fala de IA, non ten nada que ver realmente co que é o desenvolvemento de IA que se está facendo. E non entra en todas estas cuestións que saliron ahora na parte de preguntas e respostas, non entra en ninguna destas debates de fondo filosóficos, pero que non só son filosóficos, senón que realmente van a encamiñar o desenvolvemento nun sentido ou noutro. E ao final vai nos afectar a todos. Mais preguntas? Casi a última. A última pregunta. Espera que che pasan o micro. Sí, hola, bo día a todos e a todas. Bueno, felicitarvos polo voso relatorio. Xa que falamos de regulación e mirando para aquí, Galicia acaba de aprobar recentemente a primeira lei de regulación de IAS e a min interésame se me podedes dar a vosa opinión, unha valoración deste marco regulativo, se o coñecedes un pouco dende o voso punto de vista, cales son as fortalezas, cales son os puntos febles. Grazas. Bueno, como fun asesora de esa lei, pois por alusiones vou a contestar. A ver, eu creo que é unha lei, bueno, por puntualizar, é unha lei que aplica só á administración pública. Quer dizer, non aplica, pois, por exemplo, o que desenvolvamos nas universidades ou incluso ás empresas se non teñen despois relación coa administración pública. O sea, o que ven a garantir é que se utiliza o cal a mí me parece algo interesante, ¿no? Que se utiliza un sistema de inteligencia artificial en algún organismo de administración pública, pois ten que cumplir unha serie de requisitos, pois que poidas explicar, que non discrimines, bueno, todo, a ver, ao final, quer dizer, non vamos a reinventar a roda, está baseado en outras regulacións europea, etcétera, tal,
o que temos en España, a estrategia e tal. Entón, intentando buscar o que realmente é un pouco como de sentidiño, vamos, o sea, copiar un pouco que xa había en outras regulacións, en este caso, plasmalo no ámbito de aplicación específico da administración pública. Vai haber un elemento que comprobe que eso se está cumprindo e tal, se o vexo como algo positivo. En este caso non vamos a decir que frene a innovación porque non aplica ás universidades, por exemplo. E, bueno, creo que está ben que demos un paso adiante en estar tamén comprometidos coa regulación da inteligencia artificial e, sobre todo, en un ámbito crítico, non? Porque aquí contemplanse escenarios, que agora nos Sergas se utilice un sistema de inteligencia artificial para axudar ao diagnóstico, que está fenomenal, non digo sustituir as persoas, pero como ferramenta. Pero se utilizamos como ferramenta, que se demostre que cumpre con os requisitos que se piden. Estes requisitos non mo sei de memoria, pero xa che digo, é o que podemos esperar tamén, ou tamén vemos nos niveles de risco da lei europea, pois que non se utilice para vixiancia, que non discrimine, que podamos de alguna forma, non sempre transparente, porque se utilizamos deep learning sabemos que transparente de todo non vai ser, pero que se poida auditar, que se poida explicar de alguna forma, ainda que se xa posteriori. Bueno, sobre todo incidíase en ese tipo de cousas, ou eso é do que eu che podo contar da parte técnica, porque despois da parte xurídica ali no comité asesor obviamente había moita xente de dereito que miran ou se fixan nunhas cousas que a min un pouco obviamente se me escapan. Para que tenes un pouco a foto, o marco é, a nivel Europa temos un regulamento, a lei de IA, que é un regulamento da Unión Europea que é de aplicación directa en todos os Estados membros, no que xa se establece unha serie de usos da IA que están directamente prohibidos, hai outros sistemas que son de alto risco porque afectan a dereitos dos cidadáns, etc. Entón, teñen toda unha regulación de como se teñen que levar a cabo para ter o marcado CE e, por tanto, se poden utilizar dentro da Unión Europea. E despois existen os sistemas de risco delimitado e de baixo risco, que, aí teñen que ser transparentes, teñen que dicir que estás interactuando con un sistema de IA e todo isto. Despois, sobre ese marco, os Estados membros poden ter as súas axencias supervisoras, no caso de España temos a ESIA, que foi a primeira que se fixo a nivel da Unión Europea, e despois, ademais, en Galicia fomos pioneiros en que fixemos unha lei autonómica, por tanto, afectanos a nivel da nosa autonomía, na que, ao igual que Verónica, tamén me tocou ser un pouco asesor nese ámbito, aí o que se garantiza é que se a Administración Autonómica Galega vai a utilizar ou vai a implantar un sistema de IA para prestar un servicio ou para colaborar na prestación dun servicio público, pois ten unha serie de requisitos adicionales aos que marca a regulación europea que ten que cumplir. Ademais, que son unha serie de órganos dentro da propia Administración para supervisar o funcionamento, a casuística se hai problemas, aprobar os proxectos de IA. Tamén na propia lei se establecen mecanismos para que desde a Administración Pública Galega se invirtan cartos en desenvolver este tipo de proxectos de IA, co cal tamén hai unha parte de inversión pública, de investimento público, Entón, ao final, en Europa sí que estamos creando todo ese marco regulatorio para asegurarnos que os desenvolvementos que se fagan que sean respetuosos cos dereitos dos cidadáns. Entón, eu estou, digamos, tranquilo de que se está facendo todo ese traballo. A parte que me tranquiliza é precisamente nas partes que non son a Unión Europea, nas que o marco regulatorio nin está nin se espera que estea. Entón, ao final, os mitos, realidades, riscos e evolución e todo iso que fomos falando e que foron falando durante as presentacións, hai que velos desde esta perspectiva tamén. E creo que hasta aquí, que xa nos pasamos un poquinho do tempo.